Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita ha ikatulo nga Domingo han Kwaresma. Ako is Sister Mary Nicole Matildo and Religious Sisters of Mercy para hanyena ha Gospel Power ha waray-waray. Inabot hiya ha sikar, usa nga bungto ha Samaria, nga harani hantuna nga iginhatag ni Jacob kan Jose nga iya anak. Nakadto an atabay ni Jacob, tungod han kakapoy han pagbaktas, liningkod ni Jesus sa ligid han atabay, kay tikaurudto na. Napakadto habungto an iya mga tinunan hin pagpalit hin pagkaon. May inabot nga usa nga Samaritana hin pag-alog, nga nagsiring ni Jesus sa iya, paimnagad ako. Binaton an babayi, Hudeo ka ngan Samaritana ako, kay ano nga nagahom ka pangaro ha ako hin pag-inom. Kay diri nagkakasarabot ang mga Hudeo ngan mga Samaritano. Diri ngani nagamit ang mga Hudeo han amo mga karaunan nga ginagamit han mga Samaritano. Nagbaton hi Jesus, kun maaram kala han ihinahatag han Dios, ngan kun hino hiya nga naaro ha imo hin pag-inom. Mangangaro kaunta ha iya ngan tatagan kaniya hin tubig nga nahatag hin kinabuhi. Nasiring an babayi, hain ka man kukuha hito nga tubig, kay wara ka nga ni ikarabo. Ngan hilarom ang atabay. Hi Jacob nga among ginikanan, naghatag haamo hini nga atabay, nga nanginom hini hira nga tanan. Hiya an iya mga anak, ngan an iya mga hayop. Labaw kapabakan Jacob, binaton hi Jesus. Uuhawon lagi hapon an bisan hino nga mainom hini nga tubig, kundi diri nagud uuhawon an bisan hino nga mainom han tubig nga akon ihatag. Mahimo nga burabo dida ha iya an ihatag ko nga tubig, an buhi nga tubig nga mahatag ha iya handayon nga kinabuhi. Nagsiring ang babayi, tagi gad ako hini nga tubig, base diri na ako uuhawon, ngan diri na ako magbinalik-balik nganhi pag-alog. Nagsiring hi Jesus sa iya, kadto na, tawaga an imong bana ngan balik nganhi. Waray ako asawa, nagsiring ang babayi. Binaton hi Jesus, tama an imong siring, nga waray ka bana kay 5 na ang imong igin ka aasawa, ngan diri mo bana iton igin ka kalungon mo yana. Matuod gad an imo siring, naabat ako nga usa ka kamaranagna. Nagsiring ang babayi, nagsimba dinhi hini nga bukid an among mga kaapoy-apoyan nga Samaritano, kundi kay ano nagdidigon man kamo nga mga Hudeo nga didto la ha Jerusalem ang dapit nga angay naton pagasimbahon ang Dios. Nagsiring hi Jesus ha iya, babayi, tuod na la ha akon, maabot ang panahon nga diri na ang mga tawo magsisimba han amay dinhi hini nga bukid o didto ha Jerusalem. Diri kamo nga mga Samaritano maaram kung hino an iyo ginsisingba. Maaram kami nga mga Hudeo an amon ginsisimba, kay natikang iyo mga Hudeo ang katalwasan. Kundi mabot ang panahon, ngan mag-aanhi na, an magsisimba han amay ha Espiritu, ngan hang kamatuoran na matuod nga magsiringba. Amo ini ang mga magsiringba, an naruruyagan han amay nga magsisingba ha iya. Espiritu ang Dios, ngan kinahanglan magsimba ha Espiritu, ngan hakamatuoran ang mga nagsisingba ha iya. Nagsiring ang babayi ha iya, maaram ako nga moabot ang Mesiyas, nga gintatawag nga Kristo. Kun moabot na hiya,
susumatan kita niya han nga tanan nga mga butang. Binato ni Jesus, ako amo hiya, ako ang nakighimangraw ha imo. Ito nga haw nga takna nagkaabot ang mga tinunan ni Jesus, nganduruan ang ilang pagpahiusa nga nakikipaghimangraw hiya hin babayi, kundi waray haira nagpakiana han babayi. Ano ang imo tuyo, o kan Jesus? Kay ano nga nakikighimangraw kahaiya? Binayaan han babayi an iya tibod ngan binalik ngadto habungto. Nagsiring hiya ha mga tao didto. Tana, kitaan niyo ang tao nga nagsumat haakon han nga tanan nga akon nabuhat. Amo na bahiya ang Mesiyas? Sanglit binayaan nira ang bungto nga napakadto hira kan Jesus. Ito nga haw nga takna naghinangyo ang mga tinunan kang Jesus. Magturot do, kaon na, kundi binaton hiya. May ada ako pagkaon nga waray ninyo hibabarui. Sanglit may parupakian na ang mga tinunan. May da ba nagdulong haiya hin pagkaon? Nagsiring he Jesus haira. An akong pagkaon amo ang pagtuman han kaburuton han nagsugo haakon, ngan paghuman haiya ipinapabuhat haakon. Di ba nasiring kamo? Upat kabulan anay san o mag-ani, kundi nasiring ako haiyo. Tanawa daw niyo hin maupay an kaumahan, hinog ngan igo na anihon. Sinusuhulan an mag-arani nga magtitirok niya an mga inani para handayon nga kinabuhi. Basi magkaurusa hin pagkalipay an magtaranom ngan an mag-arani. Matuod ang darahunon. Usa ang nagtatanom, iba ang nag-aani. Ginsugo ko kamo hin pag-ani, dida hin uma nga waray ninyo pagkabudlayi. Iba ang nagkabudlay hito, ngan kamo ang nagpapahimulos han ira ginkabudlayan. Tinuo kan Jesus hindamo han mga Samaritano hito nga bungto. Kay nagsiring ang babae, ginsumatan ako niya han nga tanan nga akong nabuhat. Sanglit han pag-abot han mga Samaritano, naghangyo hira haiya nga magpabilin hiya dida haira. Ngan nagpabilin didto Jesus hinduha ka adlaw. Damo pa ang tinuo tungod han iya mensahe, ngan ginsumatan nira ang babayi. Natuo na kami yana. Diri tungod han imo ginsiring, kundi tungod han hinbatian namon nga haw haiya, ngan maaram kami nga hiya amo ang tinuod nga magtaralwas han kalibutan. An kahilabon nga pormahan kanan yana nga ebanghelyo ginuupod mahitungod han kanan babayi nga mga asawa. Hapag katinuod, naghihingaday hi Jesus han relasyon han babayi nga da ha mga kalalakinan, nga nagkakaada han buot singon nga ini nga babayi diri maupay an moralidad. O ginpapahirarom an buot singon, kay kun nahibaruan nga didahan bungto an iya reputasyon partehan mga lalaki, diri maupay. Ngan kun tutukibon nga an mga Samaritano daw natuod han iya igipapahayag ha iya sumat nga hi Jesus amo an Mesiyas. Nga nagahatag ha iya handalan nga hiya amo ang magiging siyahan nga nagproproklamar ngadto han mga taga Samaria. Didahini nga sitwasyon, damo nga mga bag-o nga butang mahihibaruan. Ang pagkaistorya ni Jesus nganhan babayi nga Samaritana daw maghuhubad dida han lengguwahe nga Aramaic. An asawa ha Aramaic amo ang Baal, nga ang buot singon diri tinuod nga Dios. Kay tungod nga an babayi nga Samaritana tuke parte pagsamba han mga igintalaan parte han Mesiyas. Hiya usa gihap nga nagbibiling han kamatuoran. Ini nga iya pagpinamiling amo ang nagdara ha iya
ngadto han pagsimba ngan ihatag an iya tangkod nga pagtuo han diri tinuod nga Dios nga amo ini an Baal. Ngan hasunod-sunod nga iya pagsunod, iya ngahaw igiinkwentro ang tinuod nga kamatuoran dida mismo kan Jesus. Ang kanan babayi pagpapahayag didto ha Samaria naging epektibo tungod nga hiya usa nga kilala nga respetado tungod han iya tangkod nga pagbiling han kamatuoran han pagtuo. Ngan diri hiya nga babayi nga maraot ang reputasyon kundi ang hilarom nga iya pagtuo. Ginoo Jesus, imo tinugutan nga kami magbiling han magkadirudilain nga agian hinpanmiling partihan kamatuoran, kundi haorhe, ikaw permi ang nangunguna para kami mahiuli nga da haimo. Amen.